verse 8. Mara nankinga naloko ri na yo passport na unga tibukele flight uneleketa. Hallelujah. Maga plan mama Fortunate. Uyaphushela wale kaya. Maga plan. Ayifundeni ke bazalwane itakhongelelana. Acts chapter 1 verse 8 na Judges chapter 16 verse 1 to verse 3. Acts chapter 1 verse 8. Yes. But you shall receive power when the Holy Spirit is come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the end of the earth. Kodwa nizakwamukeliswa amandla umoya ongcwele esefikile phezu kwenu nibe ngofakazi bami eJerusalema naseJudiya lonke naseSamaria kuze kube sekugcineni komhlaba. Judges chapter 16 verse 1 to verse 3. Wetholile kasifundele. Siku rin'wana Samsona emutini wa Gaza afika avona ngwavava. Kutani a nghena endyangwini wa yona a etlela kona. Vaaki va muti wa Gaza va twa leswaku Samsoni kwala mutini wa vona. Hi loko va n'wi sivelela, va n'wi tumbelela vusiku hinkwabyo enyangweni ya muti, va miyerile. Va ehleketa leswaku va ta n'wi yimela rikondza rixa, va ta n'wi dlaya. Kasi Samsoni a etlele ku fikela exikarhi ka vusiku ntsena. Kutani a pfuka a ya enyangweni ya muti, a khoma timbati ta kona, a ti kwamula swin'we ni marimba ya tona ni timhandze to goga ha tona. A rhwala hi makatla, a ya na swona enhlohlorhini ya xintshabyana lexi langutaneke ni muti wa Hebroni. Amandla, amandla. Sidinga wona lamandla. Lifundiwe izwi lakho Nkosi, siyaqela lamandla asilekelele ngegama lika Jesu. Amen. Bazalwane, kuna the expressions of the power of the Holy Spirit. Leti tibonakalaka noma izinto ezibonakalisa amandla kaMoya Engcwele uma ekhona ebandleni noma empilweni yethu njengamakholwa. Uma ufunda Acts chapter 4 verse 8 to verse 13, amandla kaMoya Engcwele abonakala ngokuthi asinike boldness to witness. Boldness to witness. Uma Moya Engcwele ekhona usinikeza isibindi, sibona ngokuthi ube ikholwa elinesibindi. Hallelujah. Isibindi onikezwa ilamandla kaMoya Engcwele. Into yesibili, umoya oyingcwele noma lamandla uma ekhona, they are it is the convincing power of the gospel. Acts chapter 2 verse 37. Domani nje ndlula kashile nje quickly and then yaya khongelelana. Lamandla uma ekhona anikeza the ability to convince, the convincing power to the gospel. Ngoba ivangeli lethu bazalwane
mele libe ne-ability yokuconvince bangalizwa ivangeli abantu kodwa lingabashintshi. Ikho bazalwane, uma lamandla khona alekelela ukuthi ivangeli lethu uma umuntu elizwa limconvince lumconvict kube naleyanto ebizwa ukuthi i-repentance, ukuphenduka. Haleluya. Kubalulekile ukuphenduka uma ivangeli selimbuliwe selishunyayelwe empilweni yomuntu. Into yesithathu esingayithatha mawufunda uActs chapter 2 verse 17, just bear with me. Amandla kaMoya Oyingcwele mayekhona ebandleni nasempilweni yekholwa aletha leyanto ebizwa ukuthi clarity. If you are writing, clarity and fresh revelation of the scriptures. Hallelujah. I-clarity kube nokuqaqiswa kwemibhalo, kube futhi nesambulo esisha, new revelation. Ibandla lakithi bazalwane kahle ngoba ngingafundisa ngalezi zinto ukuthi linama groups, siyavumelana nithi, linama organization yamantombazane, yabomama, yabantu abasha namadoda, and now kunendlela ekhona umgomo ukufundisa ukuthi kufundiswane. That's why uma uze enkonzweni yabomama bayabatshela ukuthi ningasebenzisa amanye amavesi kodwa sebenzisani nje amavesi akhuluma ngabomama, bathi sifunda ngabomama bahambe kahle nabangahambanga kahle. Nakumantombazane abathatha amanye amavesi bafunda ngamavesi akhuluma ngentombazane. Sanibonani bazalwane, yinhle leyonto, yinhle leyonto. Uze nabantu bakithi baze sebayazazi wonke lama story bayawazi. Amen bazalwane, story selezo basidiva. That's why naloko baya emantini ungwana ngagesa angohlahluka mo washkwembu wasidiva sokuloko angakhulumanga eroda batavulavula avulavuleni baza kumbe batavulavula iEsther imikokereke lo bangavulavulaga iRuth karongwani batavulavula iMaria kumbe batavulavula iMartha. Inhle leyo nto bazalwane. But now into eza nomoya oyingcwele, umoya oyingcwele wenza ukuthi singajwayeli lezi story lezi. Hallelujah. Umoya oyingcwele wenza ukuthi noma usazi istory sika Maria, but umoya oyingcwele eza uza ne fresh revelation. Ose uyibuza ukuthi kanti benithi ngiyasazi istory sika Maria, but every time into enomoya oyingcwele uyenza ukuthi kube ne-impact, kube ne-transformation, ngoba yona nto esiyidingayo, sidinga i-revelation. Hayi ukukrema amavesi, hayi ukukrema istory. Hallelujah. But it should be driven ngamandla kaMoya Oyingcwele. Okusho ukuthi nawuplanwa kuwo lama organization ungayi nengcondo, ungayi ngokuthi ngiyasazi le story. Ngoba abanye abasathandazi, abanye uthi hayi ngizosebenzisa omama abantu bake basifundisa ngayo. But you need the power of the Holy Spirit for fresh revelation. Hallelujah. Abo me lokukuta edmakenta shinkwa bazalwane shinkwa shakhala ndisho rats. Men ranza shinkwa sha fresh. Hallelujah. Same to into kamoya. Iyadinana into uma ingena fresh revelation. Shakaralisa, you can go to anywhere uyakwana ubabuza abantu ukuthi yini into ekwenzewa khathala ngeorganization. Bazokutshela ukuthi musilo boya ethi manhlini yathi koteni, it's one and the same thing. Hallelujah. Kanti into I'm not criticizing i-organization, but mina ngithi i-organization ilekelelwa i-organism. I-organism sikhuluma about the spiritual aspect. Akuthi befundisa wonke ama-lesson kodwa a-drive amandla kaMoya Oyingcwele. Oh hallelujah. I give fresh revelation. Asigijime
Into yesine umoya engcwele amandla kamoya engcwele uma ekhona siwabona ngani? Siwabona uma ufunda Acts chapter number 5 verse 12 sibona ngama signs and wonders that confirm the word of God, signs and wonders that confirm the word of God. Come ngifakela sound liya mara ngikakela hansi nyana. Ayinge signs and wonders. Ayibulabuleni ngalathi asuka la. Ayinge signs and wonders. Alright, ngifuna ukuphendula umbuzo owabuzwa uGideon uNkulunkulu eza kuye. Uthi uGideon, where are the signs and wonders obaba bethu abasitshela ngawo ukuthi uNkulunkulu wavula ulwandle olubomvu? Sanibonani bazalwane. Mama Queen Masingita, abanye abantu bakithi balishiya leli bandla balishiye belithanda ngoba abantu abafuna ama signs and wonders. Mentibelani labange, you know, Assemblies of God here logo ilaba rito, we know we'll get the word of God. Mara logo ilaba prophet washitiva ku here queen, logo ilaba Masingita yashitiva ku here queen. Adela tsinyana buti. Hallelujah. Now let us shamula a question yele yakumaye Queen Masingita. Where are the signs? Where are the wonders? Because sometimes I criticize you go bazalwane amihanyi a holy life. That's why she gonna sukuyimi. But uma uthi uyabheka kwezinye izindlu bephila inyaka bengaphila ubungcwele, but izishosha ziyasukuma, iprophesy khona, ama signs and wonders akhona. Now I want to answer you ukuthi where are the signs, where are the wonders? Ama signs and wonders afihleke kumoya oyingcwele. Hallelujah. Number 2, but the signs and wonders tilanzela the preaching of the gospel, the preaching of the inkinga yethu bazalwane sifuna ukuzohlangana la bese kuphelile. Every month lata entelela la. That's why noma uNkulunkulu initiate ukuthi webazalwane ake ningene lamakhaya, usathane uyenza kube into e negative, into yokuthi abazalwane abangene emakhaya. Izwa kahle. Noma ngana amen, I want to tell you kuri lamakaya la kula kunezinto khona. So our gospel inkinga thina sifuna iphelele la enkonzweni. Ikhonza kuhativana, ikhonza kutolovelana. Yabo sesindisiwe phela, usho ukuthi mele kuphume idimoni kulabo abakholwayo? No. Ababoshiwe ilaba abangenayo uJesu. So that's why I eat deliverance sigcina in the Bible. That uma ibandla liphuma ngokwe Great Commission. Sigwali itrata, singena makhaya namakhaya. That's where we are going to see signs and wonders. That's why kumboni mthako Satan said, that's why nalwanga nafakazi naye angayimi, because Satan yende swilo sha tangible, shishakhomeka ngakho hiswo leswi endlaka ngakho vumboni bya munhu bya khomeka. Oh my God. Mama yingcwele khona. Ibandla liyaphuma, alihla ayithami ifumbarelana la siyoze compete la. Uthi mayingcwele akhuluma nami during the week. Uthi kahle ibandla it's a training center. La it's a training center. Abantu mele batrainwe, after training mele bahlakazeke bangene emasimini abaFilister. When the Holy Spirit recall, when the power of the Holy Spirit recall, itavona it is signs and wonders. Signs and wonders. Imani mtela bazalwane abotirisa muri, abotirisa swin'wana. Babambe i Great Commission. So tina into ye Great Commission asinataba nayo.
Lo moya lokwenzima ariko when the power of the Holy Spirit ikhona. Bonani bazalwane, sithi sinamandla kodwa lamandla ahluleka nokuphilisa umuntu one headache. Umuntu onomkhuhlane. Bangena begula, begula. Ayephi lamandla. Ayephi lamandla. That's why bagcina batirisa ama-product aka-Satan. Ama-product aka-Satan. Bakunikeza ibhodlela nyana, bakunikeze ibhodlela lamafutha nalamanzi, awazi nawe ukuthi livelaphi. Kanti amanye amanzi avela kwinyoka yaphansi udrago. Hallelujah. Ngoba ayisiyo yonke into ebonakala igolide eyigolide. Amanye wala mabandla athakile ayasetshenzwa before bangena abazalwane kunamabaso la mayisele uwaka la. Abantu bakhona bayakhonza, but they are on a mood of excitement. For exciting wamambuza ukuthi bekushunyayelwa ngani akazi naye. Kodwa nakaqedwa wanikela ngo-10,000. Yabona ukuthi basetshenziselwa umuthi. But when the power of the Holy Spirit bazalwane matimba molo kwetima mariko. On Monday, kuyoba ne-traffic la. Ngiyayiprofetha lento. Kuyoba ne-traffic la. Abanye beza ngey'celo ngoba bayamazi uNkulunkulu walento. Bayawazi amandla kamoya oyingcwele. Abanye ngapha kuyoba yi-traffic yokubonga ukuthi bazalwane ngemala umama megula, ngemala umntwana mebulawa ama-drugs, kodwa ibandla lathandaza, uNkulunkulu waphendula ngoba lento ingumlilo, lento inamandla, mayikhona iyasebenza. Can we say signs and wonders? I have lovely mazalwane nakubhala nge-signs and wonders. Masikijima. My God, into yes5 ebonakalisa ukuthi amandla kamoya engcwele akhona kuleli bandla. It's joy. The joy of the Spirit, in the believer's life. Acts chapter number 2 verse 13. Ebandla ribonakala kurina a joy. Ribonakala mzalwane wako anganama grudges. Hallelujah. Kodwa une joy of the Spirit. Hallelujah. Do you know the joy of the Spirit is contagious? Hallelujah. Yakhulelana the joy of the Spirit. Usathanda ufuna wena ukhonze loku uyakhonona emoyeni wakho. Hallelujah. And logo kulwisa ifaith. Ifaith bazawathi inkulumo. Faith yahlaseriwa. Mara leswi pfunaka ku ri faith ya hina yi tshama yi yimile in season and out of season. Amandla kamoya oyingcwele noma kungahambi kahle awubonise ebusweni bakho. Hallelujah. Noma udonsa nzima, but the joy of the Holy Spirit ikwenza indumiso yakho ingaphelelwa. Umuntu olamandla kamoya oyingcwele indumiso yakhe ayiphele engavulabula inzuniso namuhla nokuyina evani valenzunisweni. Indumiso yethu it's a weapon against the principalities, the powers and the rulers. Hallelujah. Uthulimele umbize ngamagama akhe uthi uJehova Rofeka, uJehova Rafa, uJehova El Geboa,
uNkulunkulu wamabutho uthi umbiza njalo impilo yakho isurroundwe ngama-chariots of fire. Usathana acabanga ukuthi kuphelile ngawe, kodwa phakathi emoyeni wakho uthi ngizombonga ngani ngoba ungenzela okuhle. Haleluya. Moya Ngcwele ungenzani emini? Dinalento eyithi engathi ngamtshela uSathane ngithi kungeke kwaphela kimi ukumbonga yena, kungeke kwaphela. Bazalwane bama angizonhlohla imani improvoka namuhla emuntu loyangana the joy of the Holy Spirit naloko kuribitha uteka bitterness uteka nzumiso ilimimele ngendlala indumiso phezu kwalamefa ukuze akhonzeke kahle. Angazi ngikhuluma nobani emini noma undlula phakathi kwamefa, but when you have the joy of the Holy Spirit uyimelela ngoma eyaculwa Nkosi yami, iculo leqilongo elithi vumani bethu sohlabelela ngeNkosi uJesu owangifela. Sewukuyezweni lapha ngiyahlupheka, abasezweni bayangihleka. Haleluya. Inuqhubeka uku-angiwanaki uJesu wami uzophalisa amanxeba. Angazi ngikhuluma nobani, kodwa umuntu olekelelwa amandla kaMoya Oyingcwele athi anenyembezi, unama-bruises in the body, kodwa uvuke uthi balethe sumelo likaJesu, balethe dwala laphakade, balethe ngunyama yomndeni wakaJuda, balethe. Urina this joy of the Spirit. Andi kunvulavulana emuntu alekelelwaka imathimba oncedwa ngamandla kaMoya Oyingcwele. Simuzwa thina nangendlela akhuluma ngayo ngoNkulunkulu amkhonzayo. Uthi noma ungaboni lutho manje, kodwa kunento oke wakudlulisa kuyo. Uthi ngimbone Jesu. Angazi ngikhuluma nobani ngingakafali, sizomtshela uSathane noma kungahambi manje, kodwa ngimbone. Angazi ngishumayelela bana, ngimbone Jesu. Ngiyamutsiba ngoba ezinye izinto zifuna abantu abamaziyo uNkulunkulu abamkhonzayo, abathi noma kumnyama wena ukukhanya kwami uyabekelela uJehova ubaba wami. Olabalasha ulwandle lwababona umfuli Jordan bekwe ephakathi kwabo ayaningizwa umuntu olekelelwa amandla kaMoya Oyingcwele ayamashatha kapaya noma iJordan lingavaleka, kodwa unento enhlizweni yakho eyithi nasiphi nayisimo siyamlalela. Ulabashata kapaya latabulabula navamak labange this joy that I
No one can take it away. Noma bantwana bayadelela, but destroy. Destroy. Noma kunalutho ekhaya, noma umfina uveza ithela, nabarabashata kapaya, noma kungabonakali, kodwa bheka phezulu uthi ngiyamethemba. Funa ukuvala madima molo kwethima makwenza lapho umele ufe khona. Wena ukhuluma ukuphila uthi I shall live and not die. Naloko kulinathi threats entirweni bakuceba ngakuhumanwe vamana vamane abazange basurvive laka area yantiro lo baleka wo bese uyabatshela uthi I shall live and not die, but I will declare the goodness of God. Atohlabelelayo eyelizwe iyagaya bashata iyadlula ayinako ukuthula kodwa lenjabulo esinayo ifunyanwa ngokufa kuJesu. Abamakhelwane uthi the joy of the Spirit. Hayi, iyangcaka lento. IBhayibheli lithi ijoy is one of the fruit of the Holy Spirit. Kuchaza ukuthini? Umzalwane ufana nesihlahla. Sanibonani? Ufana nesihlahla. Uma ilwane nathi imfene zithatha amatshe abaniswa ziphonsa kulesihlahla. Isihlahla sona siresponda ngokurelease ama-fruits. Bayeke bakujikijele ngamatshe. Wena release the fruit of the Spirit. Ubathandazele noma bekuzotha. Hallelujah. Release ama-fruits. Uthi umoyingcwele ngizokutshela ukuthi wena gcwala ngama-fruits. Bethi bephonsa. Becabanga ukuthi wena uzoresponda ngeje. Lithi tjena lishaya isihlahla. Isihlahla sithumutsa. Sirelease lirangs. Baka yena lo ehlanganeke. Ivito la ye ubatshele uthi it's not by might. I khuluma namba sala ngifuna ukufa. Uthi it's not by power. Oh, I depend upon the power of the Holy Spirit. Iba umzalwane othemba lamandla. Iba umzalwane oncike kulamandla. Ungazithembi, ungancike enhlakanipheni yakho, but depend upon the power of the Holy Ghost. Funafari. Umalelwa babona. Aya. Abazibona kodwa uphakathi kwethu. Abazibona ukuthi when I get tired along the way, He gives me power. He gives me power.
We don't depend upon our might and our strength, but we depend upon this power of the Holy Spirit. Sanibonani baza, ithi ngiziyeke ezinye izinto siyosiqedisa ngelinye ilanga. Lama verses wafundile uthi uJesu okubo, the day moya engcwele afika kini uyonikeza amandla athi you shall be my witnesses. Ebazalwane ufikile kahle wakuveni hiwuma ekakunika vumboni mara hivathi mboni ayabangizwa impilo yakho bathi bayayibheka ithi it's all about Jesus. Loko bakusearcha ntirhweni kuhumelela yena ntsena kungavo uzovulavulo ku akusemi nophilayo kodwa uKristu. Uthini baba ufakazi ufuna ukuvala urimita bathi mboni Jerusalem, Samaria, Judea and the uttermost parts of the world, you shall be my witnesses. Lasivala khona into kaSamson yehlela eGaza. Sanibonani na yehlela eGaza. I'm not interested entweni ayenze eGaza ngoba lithi la iBhayibheli wathenga unondindwa. Sanibonani wathenga unondindwa wabaphi wabakhona le ndaweni yaseGaza. Na wazitshela yena ke wathi all right, I will be just here for the night. I will tabala just for usiku. Kanti amaFilisti kanti uSathane umbonile ukuthi ukhona uSamson ngoba kuyenzeka abazalwa siwenza amaphutha kanti kula Sathane asibekele khona ama-trap. Hallelujah. But kunento ngoSamson bazalwa, angifuni ukushumayelela ukuwa kukaSamson kodwa ngifuna ukushumayelela amandla kaNkulunkulu that was upon impilo nathi sinjalo. Sometimes siyablandara, but the power of the Holy Spirit asikhiphe ogibeni lwesitha la uSathane athi kuphelile. Umoya oyingcwele asivuse. Ndinatha profeta kuphuka namuhla kunabaSamsoni laba ayekela, kunabaSamsoni laba ngale mabokweni yaSathane mara liretrashkwemo sebaplanile kumdlaya Samsoni, sebaplanile bakuyimkumile mzalwane. Lithi iBhayibheli in the middle of the night. There's something about in the middle of the night. Paul and Silas, they were in jail, but in the middle of the night, wafela uJehova ngiyamemezela singayengeka ulesikalini kabusiku mara in the name of Jesus I prophesy a rising up. Vuka Samson in the name of Jesus. Vuka memezuthi vuka asiphakame ngenyawo memezuthi vuka Samson. Ayibazalwana ememezeni latapala ayinevuka. You can do better than that. This thing is prophetic. Memezuthi vuka. Let me stole boss. Manda bosha. Le manda rabasha. Le manda raboshika. Le manda rabahasha. Trashkwemo. Seba kumile Samson. Bakashtiba kugita pfuka nampunzi. Sesinyana ibhizi. Ilesangatela sohola. Kodwa lithi iBhayibheli wavuka. Ngiyaprofeta. Bekathi kuphelile ngawe mkhuhluphi. Siyavuka. Come on. Bebathi kuphelile. Ola mashatakaya. Anakusiyelile. I-gift yawena. I-ministry yawena. Dilithi hlakahle. Olungileyo noma awakasikhombisa. Uyavuka. Ithanda
ukuqala lapha ulamasha uyibonga ukhulu ukubonga kwami wena sokukhela imene zingane zibonga kunalwe isikwembu singandrumaka yena munhu aya baba bebathi kuphelile ngawe kanti phezu kwempilo yakho kunamandla kamoya oyingcwele asiyekele uSamson ayenza uthi verse number 3 yathi vuka into kaSamson umzalwane vuka kunezinto ezenzekayo arabashata kaphaya lokho Christ ateka ndawo yaye lokho ateka position yaye amadimoni ayahlakazeka ngiyaprofeta ngiyadeclare yonke imimoya bese ihlangene negama lakho iyahlakazeka ngegama likaJesu. Sikwembu wathi nakavuka ngifuna ukuyidemonstrate le lithi wabamba amaphuli wegede aphizo wabamba amaphuli sho ikhometi frame tamagede the poles that supports the gate. Igate ikhuluma ngamandla, igate ikhuluma ngeprotection. Lalelani webazalwane, noma uSathane bekathi uqedile ngawe. We are today silanda amagede wesitha lamashathakaya. Sikwembu uSamson wasiphula amagede ayabashatha wakhuphuka intaba ekhuphuka negede ukuthi bonke abantu abanaziyo legede abalibone ukuba alinawo amandla. Siyaprofetha wonke amagede ngesitha siyawadeclare they are powerless in the name of Jesus. Sikhuphuka nawo intaba awufanele. I'm heading for the gates this afternoon. I need this power. And sesiyahamba wena uthi angifuni ukuhamba ngawami amandla. I want this power of the Holy Spirit. Hayi ningakhathali bazalwane, sikuyo into kamoya oyingcwele. Siyokhuluma ngayo until umoya oyingcwele athi it's enough. Abakuvayethile yekirwe maretelo kapfuka yambinzimbusha amagede akamsizana. Baba angicela izinto eziningi this afternoon. Anikomelisha mdala molo ukuthi cela lamandla. Sicela lamandla. Yawisha amandla hawo. Awuvule inhliziyo yakho. Holy Spirit. Alamashata. Mfundisi isicelo sonele.
Jole Satane angashiveka tani matrap. He knows that you are powerful when you are anointed, you are gifted. That's why is another trap. Fuka. Prophet, afuka prophet. Hlaleleni lapho. Samson ivuka. Sewafikile amaFilisti. Uriya baba shaka kapha.